Iki Ida Betara ring Baliagung jagi keiring Megies nika kalah 3 mendengar ring Mumbul sekali ini sampun Panyar ngiring siki-siki mabawa titiang matur manut ring hasil parum tibisane semangde nyane guna titiang semeton Panyar ngaya siki-siki diadokan titiang sampun boleh mapinunas bisane tirago iki ring sesuai ring Puranyar tunas taler waspada ring Mumbul rawuh ring pura desa nika sesampun katuran Pemenak Agung ring Jabo pura desa pebuluh nika jagi keiring ke Puranyar pasana tuk ramen alit-alit ruwene ring
tanggal 8 punika. Mangga titiang menunas mangde semeton Banyar ngiring siki-siki. Ngelancur titiang matur ini nunggu jero gede ring kuningane. Iki ring kuningne sane boleh nunggu jero gede. Dawak iki panerna moslisi sareng Gusti Putu Sudarmana. Dadosne sane mulihan mangkin nongoson boyo Gusti Putu Sudarmana, Pak Wahyu, Pak Angga, jero bapak sareng Gusti Haji Okomerto, Gusti Haji Lana. Nika punah sitiang galah sesemang galah putus mangdo sampun wentar ring mriki. Kangge asap punika atur titiang menawi wonten pitaken